Syai Pokso Case Kinong Yalam juga CGP. Kublai sebenarnya pikir subscribers baru kita justru terdapat page video sa kini channel Story telah London. Sibun ki mi hadin jong ka jingpau partai kaseng CGP lani cockroach janta party. Bad kam tam lele haka jing protes sa jantar mentar. Yaki don bayero don ru ki baben. Kidon ki news channel po India ki bakida ben kida ko kida bentiuru iya ke CGP. Bad yakum kita ki padba ki sutenat ban khot i daki godi media. Kajing mi jong ka CGP kala penking klinging iya ke sorkar nadali kala pendu tiadu dam iya ki pulit. Bad omde tangga tangi laru benong baka sorkar kala bandon nakajing ma. Henry mat namar bau play dong iye je kerin dia kumta syem la penjia kerki kala pensdang shuana wei kenang ban yo jingmut kum ka jingjia ha Sri Lanka ha Bangladesh bat Nepal ka jing persyang ban wadong persya ya ka CGP kam dei ka berit lada yolat dei ban penduno ngiui wat ubj chief minister jong ka Tamil Nadu ula kumngop tang baula snutu dapat. Haka bahaka kat sautrik jong penayagos jong kasnem arajar arpun riu ka sorkar Tamil Nadu hapo ka jingyalam. Jong UPJ kala penmi ya ka hukum. Direct siya ka education department, higher education department, but police but district administration. Baki day ban kang persya ya ki kena puli bakin le join. Lani ban yasno siya ka CGP. Cockroach Janta Party. Henry haka kat kendai terik mentau benahi. La withdraw ya ka take order. Kabamut syem la kangshu ya ki kena puli. Ban le join siya ka CGP lada ki kwa. Mentangin ya pai siya ka lawyer Rinki Singh. Kabala IFIR Pokso Case ya ki nong yalam jong ka CGP. Karingki Chatterjee Singh kadai ka lawyer ha Jalpaiguri Circuit Bench of Kolkata High Court kadai na Siliguri West Bengal kalalong ka BJP Mahila ha Darjeeling District hadu ka snem marajar pulai bad kalaong ruba hadu menta kadang ya trailang bad ka BJP wat lada kala ino ya ketika post kaong bakadon lightly ki Facebook account artli ki Facebook account la shablok bad la dono sendan hakas na marjar arpulai bad kawai pat ka account kala sha with hell haki police jong ka West Bengal kani ka lawyer kala IFIR persya ya ka Mamata Banerjee mentausnam arajar arpun rio adu lightly bad day hakas san ban rio terik banai agas arajar arpun rio ka pamut mentau banai kala IFIR Pokso Case persya ya ki arbut kinong yalam jong ka CGP kata gade yau abijit bad yau sorab das bad kata ka FIR Pokso persya ya ki kade halor ka jing UI badan kowe ka kenakan thai ka badang khat arsnem haka arpotrik jong penai Julai haka jing ya ki leni protes ha jantar mantar kala dawa ya ki pulit bakidai ban pengat ya kita ki arngut ki he jong ka CGP haka Pokso section khanlai khansau bakhasan tipsu ketika kong lawyer kale da ka jing start jing sempang ne ka dei tang na ka daw jong ka jing sngau party namar ngam tharai tang namar bakate ka khana khat arsnem kadon hakate ka jaka protes kan salong ka babyang yanu ban sim kabu bad ban pengat Pokso Case yano bad kita ke section ru komdon jinga ktai bad ka jingdon jong kate ka kena hakate ka jaka protes wala kata ru habala IFIR ngin sepet parlok sa comments next ladap stunat di ka channel jonga sai tu lamgi parlok jong pi ladap him stunat sai tu inga story telah London tipsu kate ka lawyer ka beat ni ka start namar kat kum ka jing yu ilang jongi ka Pokso section khat lai khat sau khat san
Kamdan jing ya day bat ka jing yu ya ketika kena. Haki jaka protes. Wala kataru ngin sa siya pekai. Parlok sa comments. Next. Ladap stunat ika channel jonga sa itu langi parlok jongpi. Ladap stunat sa itu yang story telah London.